Yebo, mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Okhulumayo nguMike Hove, umsakazi wase Studio 7. Yimi olethulela uhlelo lethu labasakhulayo, uhlelo The Connection esilethulela amaviki onke ngolwesibili. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Zilukandaba ngithe ngifikela na ukhasi lethu le VOA Ndebele ngixoxelani ngamafishane ngeke ngithathe isikhathi eside. Bengifisa ukulinxusa ukuthi sihlangane kuhlelo lethu labasakhulayo namhla ngo-8 p.m. lapha kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa kumbiko wakhe we-State of the Nation Address. Lapho simbone esephatha udaba mayelana nezinto ezitshiyeneyo ezithinta impilo zabantu abasakhulayo eZimbabwe, ezithinta impilo za wonke umuntu ophila kwele Zimbabwe. Namhla simbone esephatha udaba mayelana ngokuswelakala kogesi, ngokuswelakala kwemisebenzi elizweni, esephatha udaba mayelana ngokuswelakala kwemali elizweni, esephatha udaba mayelana ngokuswelakala kwepetulo, amafuta awezimota. Umbuzo omkhulu okhona namhla kuhlelo libona ngani umongameli, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni na? Abafisa ungena kuhlelo lilakho ukungithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ku WhatsApp. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lilakho njalo ukungixhuma ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Bhalani inombolo zocingo, bhalani imibono yenu phezulu kodaba lukhona egudwini namhla. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 p.m. Bye-bye!